Ke School St. Paul Higher Secondary School Marbisu, ne ke singi thoding, kelapin long ya ke annual get together jong ki kena school ki barim bat ki bamenta, ki ban yemir jing mud halor ke jing pun krea jong ke school ban rakhe ya ke jing dap nyop san snem, kum ke slem a jing nang jing start check inong shong shnong kathan. Ya kan ke jing kendu lang lawan play do simbut menteri rang ba ke jela uba preston tin song kum ukong san, ha ke balai don lang u chief executive member ke KHADC uba penyat sings im, u MLA ke mauplang uba MB Kurba, u chairman ke KHADC uba lamprang bla, u principal ke St. Paul Marbisu u Father Jemaris Shilla, ki noi kai school, ki kena school ki barim bat ki bamenta. Ki bor penyat jong ke school kila IT dak dor khas haus simbut menteri rangba, ha ke bakila dawa ban aya ke jing yarap na ke sarkar jela, na ke benta ban sedang ya ke science stream jong ke kelas 11 bat 12, kerang bakan long ke jing mento ya ki kena puli jong ke mauplang constituency berok kawai. Haba ajing keren ubah preston tin song ulo ang bagani ke school kala ringkat kerdan bat ki school ki badan hakan nong ba shlong. Badia kani la sakhi house nem baladep ha ka ba kawai ke khana anak kani ke school kelawan chakmat ha ke exam matrik. Ulapin bina baka sarkar kan ai arpo lak tingka ya ke school bakan sedang ya ke science stream. UCEM ke KHADC ulapin bina baka KHADC kan no senyang arpo lak tingka. Bana kaliang UMLA ke mauplang ulapin bina ban ajing yarap san lak tingka. Jangan kita mentahap perkesatan kematian lembang don yang ka education le no kaji ilmu kaji ikme kita don di perkat di ong bah habli pasul di kun nikmi lenti bet makin yok ya kakak sokan ngan bakai apa ya kata tadi ke pemahul ha asisten kalau mangat ke konsorka relasi arah jantung di bapahas ha asisten nadu pematrik kabakhan ar ki dikri batiwe ni hamni ni poi kubalai kendu aja asisten ar hajar lekam surga kai kebencian dan diperhatikan dengan surga. Abar ong ya kikini kipai kena asul. Nama tenten don ki ba bersuatu bakla. Ban ong ba barok milik puri tan banyo kam surga kata lalai. Mereka pengakuan ong ya pibro lada pipas yang diberi kakum kaba ublay ay hapi ya kasat kapo kaba kaddo kalong kanu kakam ka self employment kaba pipil kan long successful da kaba pidon ya kejingan kejingan kalong kecil kerku. Nakasorkan kebangikwa bahan kakalong ban pelut kambon investment gedung. Hak bayadai bat kata kabangi om ka skill development. Bangikwa ban capture lakun no kumnuru hak cisner. Kombasan tau hajar mut ki kun samna. Ki bangi om ki educated youth. Tindon ya kata skill. Hakan mo kuno kerja skill. Hakan mo rekam ke begitu menteri. Namba abakile ya kata. Kan long kerja mentoi ya ki. Bat ya kaye kasen. Tenaga kedau nak lepak jadi ikon sama bagi ikon hek kibaret. Kibadon hakan di school snowbah. Minat paha ada cincin bijak. Kikme kikpa snowbah
penseluruh jikun joki. Bat nanta andikladek bandi yang negajinang gajisa. Ka education joki. Jinsdang banyeng halaki joki ja. Batipun kiskim kabanyi na sorka. Idon ban baok yang dibakum kita di unemployed youth. Kenamba kira manjen halaki jom kita. Ngakong congratulate lebih babila derai ramba badstang dia kesan street. Ha usnem arja pusat. Nasutu ajinsnang kabamut investment kabapur. Dan kalian jomna rekat bakni na kasorka. Ngiya don bentalang bakni ka mission gitu. Apabila sedang hawa arja kapusa. Nagarpan ya presiden jomna past People's Association. Bikin warna ya ka estimate kamplor. Ngin ay na kasorka arpola. Arpo batsan long kapusan lang. Pinyo na ay kung kata tang hapo sikenta. Arpo basan long sau pusat.